Ikaze uhisemo gutega amatwi ndetse no guhanga amaso ragarazi ya Afrika aho uherereye mu mande zitandukanye zigize kino gihugu cy'u Rwanda. Amwe makuru ari kuvugwa aya masaha nuko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byahuriye i Doha mu biganiro bitegura amasezerano y'amahoro. Abahagariye u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuriye i Doha muri Qatar mu biganiro bitegura amasezerano y'amahoro ateganyijwe hagati y'imande zombi. Muri biganiro byabaye kuri uyu wa 30 Mata 2025 u Rwanda ruhagarariwe n'umuyobozi ushinzwe ubufatanye mu bya gisirikare ni Brigade General Patrick n'umunyamabanga mukuru wungirije urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza Brigade General Jean Paul Nyirubutama. Ibi biganiro kandi byitabiriwe n'umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afrika Masadi uhagarariye Togo, Ubufaransa ndetse na Qatar yateguye bino biganiro. Intumwa z'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihuriye muri Qatar nyuma yaho tariki ya 25 Mata ibihugu byombi bigiranye amasezerano agena amahame aganisha ku mahoro aramiye mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari bibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ibi bihugu byagiranaga aya masezerano, Amerika yabisabye gutegura umushinga w'amasezerano y'amahoro bitarenze ku itariki 2 Gicurasi kugira ngo impande zombi ziwusuzume. Amerika yatangaje ko abahagarariye ibihugu byombi ku rwego rw'ububanyi n'amahanga bazasubira i Washington DC kugira ngo ibyo batumvikanaho ku mushinga w'aya masezerano bikemurwe. Perezida wa Amerika Donald Trump tariki ya 27 Mata yatangaje ko u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibihugu bibikikije bigiye kubona amahoro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rwifuza ko amasezerano y'amahoro yagerwaho vuba, ashimangira ko amahoro ataboneka mu nzira y'ubusamu. Amasezerano agena amahame aganisha ku mahoro ashingira ku biganiro byari bikomeje bigamije gukemura amakimbirane arimo ayo mu karere, birimo ibiyobowe n'umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe akaba na perezida w'igihugu cya Togo. Ashingira kandi ku byagezweho mu biganiro by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 byayobowe na Qatar kuva muri Werurwe 2025 ndetse n'imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC n'Afrika y'Amajyepfo SADC. Ubufaransa buhagarariwe mu biganiro biri kubera i Doha kuri uyu wa 30 Mata bwagaragaje ko bwifuza gutanga umusanzu wabwo kugira ngo amahoro aboneke mu karere. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yahuje Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi muri Nzeri 2022 ndetse yagerageje kongera kubahuza muri Gashyantare 2025 ariko ntibyashoboka.